Karibu tena guku gwa Kikuyu Daily News na gikorwo mugeni twika wa subscribe niguo tunyitanire na thengio na the gospel artist mwini wa nyimbo cia gospel ni anikitwo nenda-ini na ndeto cia urathoni na muiki uria uretwo Roseline Katungwa ni acambithitie kigongona kia Ngai thutha wa video ciake cia waganu kwanikwo na video iria ironekana muini uyu makionana kimwiri na mundurume kuhitukira njira ya kioro kinene. Ndeto iria igitigite AKENYA marakaririo niki kuona giko giki kiragikwo ni andu aria mayitithanitie na kigongona kia Ngai. Kanitha Rose Katungwa ni muini wa nyimbo cia ministry na kuhithuritio ati uria marekaga waganu uyu nake ni pastor kana ni apostle, uguo ni gukionania ni mutongoria wa kanitha onake. Na in this shameless video na iria tutangihota kumikira haha ni undu wa regulations ya YouTube, we are not allowed to do so. Area are so happy to record the action. Na video iria was exposed nenda-ini kwa Telegram page ni ya mwanikano na haria eri aya manikitwo na tambia mbaya na andu ni makiyumiritie na njira nene gukumithia giko giki. AKENYA makiuria riu mekurora naku angikorwo mitugo ino ya urathoni iragitongorio ni aria magitongoragia kanitha nio matakiri na hadafu. Na gukinyiria na hau muini uyu Rose Katungwa kuma Kitui County na very celebrated gospel musician ndari arakiyumiria gutheria ndeto ici ciake. Kikuyu Daily News, subscribe.